Det her, det er, hvis man kender sig, direktør i Basketballforbundet, Rasmus Winkel. Det her, det er, som jeg sagde til spilleren tidligere dag, så for os, så betragter vi det lidt som en historisk dag. Et tidspunkt, hvor vi kommer til som forbund forhåbentlig at starte en ny rejse for vores seniorlandshold, som vi ikke har været på før. Vi tror på, at vi nu er et sted, hvor vi har nogle forudsætninger, som giver rigtig stor mulighed for succes. Vi har et super velfungerende ungdomslandsholdsprogram, der har løftet niveauet på vores ungdomslandshold. Vi har en liga, der er i konstant udvikling. Vi har, synes vi selv, en rigtig stærk organisation i omkring landsholdet. Vi har fået nogle gode trænere. Vi har fundet den økonomi, der skal til. Og så har vi selvfølgelig en samling spillere nu, der ser rigtig interessant ud. Vi har blanding af nogle rutinerede spillere, der har været med før. Og så har vi en pulje meget talentfulde unge drenge. Og vi har sågar helt ned til 16 år har vi noget, som ser rigtig interessant ud. Så vi starter nu, og vi har en horisont, der hedder 5-10 år. Målsætningen er at blive en fast nation, som deltager til EM-slutrunden blandt de 20-24 bedste. Men det starter nu, og det starter med det team, som vi har samlet her i dag. Jeg vil ikke sige så meget mere, jeg vil bare give ordet til Rannar, der er sportschef, og så videre til resten af holdet. Ja, det er måske ikke så meget, som jeg vil tilføje det kun. Det er meget vigtigt for os at melde det ud, hvad vores forventninger er med landsholdet, så vi kan sådan være klar over, at det som vi præsterer, er sådan, og vi kan måle, hvad vi præsterer, hvordan vi gør det. Vi forventer ikke at gå ud nu og blive en af de topnationer i Europa, lige når vi starter. Vi har et horisont, som Rasmus sagde 50 år, men vi arbejder konkret med 4 år. Det vil sige, det er hvert andet år er der EM-slutrunde. Det er slutrunde nu 2013, igen 15 og igen 17. Og nu starter vi med kvalifikationsturneringen til 2015, nu til sommer. Og enten vinder vi den kvalifikationsturnering, det er kun et hold ud af 13, som vinder, og vi kvalificerer os direkte til 2015 slutspil. Hvis vi ikke gør det, så vi ikke forventer, så er den anden kvalifikationsturnering 2014. Det vil sige, at vi arbejder målrettet mod EM-slutrunden. Vores mål er at være der 2017. Vi siger, vi prøver alt vi kan til at være der før, men det er bare sådan det her, at gå på banen og prøve sit bedste. Men det, som er vigtigst for os nu, det er at få trænerne og spillerne til at samle os op omkring et koncept, som virker. Vi starter bare rejsen nu med at bygge det her op, og det som vi forventer er at se et hold, som snart spiller god basket, og at vi kan se udvikling de næste par år. Vi er meget, meget glade for spillernes motivation til det her. Vi er meget glade for de træner, som vi har fået til at arbejde med os. Og en vigtig del af det hele var, at vi satte meget tid på at finde den rigtige landsholdstræner, som sidder her på venstre hånd. Og now I'm going to pass the mic on to you, Pieti. As I'm saying in Danish, we're very happy to have you on board. And we expect that you will help us to lead us towards our goals in this program. Okay? So I think we switch to English right now, or Finnish if you want to. Käykö suomi? Okay, thank you. And now I've been 1 week here working with Rannar and Jesper and also other people here, and I really I enjoyed every moment here because I can see that people are really seriously here, but they really want to achieve the goal they have set for me or set for us, and at the same time, the more I have went through the player list, the more excited I have been, because there are good players who are now playing in good pro basketball players at the moment, but also there are exceptional talents. So basically, in 4 years, we really are able to build a great program, and the goal is, okay, we are talking about Euro games, but the real goal is that we are ready to play against the best teams in Europe, but we can beat any basketball country in Europe.
and I think it's possible, but of course it demands a lot of work, and all the things has to be done correct way. But like there's one standard for our team is that there are no excuses. So as a coach, I feel that there are no excuses. Basically, we have now all the conditions here, practice conditions, and how the background has to be done. That's perfect, and also the players are good enough to achieve that goal. And one really important thing is that we are not talking about only senior national team. We are talking about the program in overall, which can how we can help the players which are playing now in junior national teams to step to men's level, and also at the same time hopefully have a great basketball career, maybe in Denmark and maybe outside in the world. But the bottom line is I'm really looking forward to this project, and I believe 100% that we will make it together. Especially now, I had first practice in the team and everything looked really good. Players look good, and so nothing to complain at the moment. Jeg synes, det er ekstremt godt gjort her i starten, og jeg var med på ideen lige fra starten af at få flere ungdomsspillere op og involvere med de ældre landsholdsspillere. Det er noget, jeg kan se fra det kroatiske landshold og også fra vores klub, at det er også noget, man gør i de yngre rækker for at få et stærkere sammenhold med det hele. Der er også lagt rigtig god tid og ressourcer i det, og jeg synes, det er et rigtig ambitiøst program. Jeg glemte lige, det kunne være, at vi lige skulle introducere spillerne, hvis der er nogen, der ikke kender. Esben er 21 og spiller professionelt i Kroatien i Split. Og har været med i vores U16 og U18 landsholdsprogrammer. En af de første, kan man sige, kult, der er blevet klikket gennem der, og er en af dem, som så har taget det store skridt. Og hvor gammel har du taget afsted? Til Kroatien? Ja. 16. Jeg har været afsted siden som 16-årig og træner med nogle af de allerbedste dernede. Nikolaj spiller på Bakken Bærs, og jeg er 33 og nykåret Danmarksmester og gammel landsholdskendt. Nikolaj, vil du gå sådan? Jo, altså nu har vi hørt meget om det administrative og alt det der, og det er jo staffen, der sørger for det. Jeg synes, at når vi nu har fået så godt et setup til rådighed, så er det op til spillerne at komme med den, vise den glæde, det er, og bare komme med den positivitet omkring sporten. Ligesom prøve at få det ud til Sports Danmark og dem, der er interesseret i det. Og der er ingen tvivl om, at basketball det er nok den mest sexy sport i verden. Og det gælder om at få gjort opmærksom på det. Alle jeg har snakket med, der vender til basketball, de siger altid, synes det er rigtig, rigtig fedt. Så det synes jeg vi skal ud til nogle flere. Og så glæder jeg mig over, at der igen er landsholdsbasketball i Danmark. Det er fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Hvis det er spørgsmål, Iversen, forskellen fra sidst, hvor I først vinder EM i C-gruppen, til I spiller noget af det ringeste, der måske er leveret som landshold, og så til at det bliver lukket, og så til man nu står her og sidder og siger, at det er noget af det mest professionelle, og det virker det også til. Prøv lige at få sætte på ord på de forskellige scenarier, hvordan det har været, og hvor glad det gør dig, som en spiller, der måske er på toppen af sin karriere lige nu, og det godt kan være med til at give løft på landsholdsplan. Jo, altså, nu har jeg været med i lang tid, som Rasmus også sagde. Jeg var med helt som er fra 18 år gammel, da jeg spillede bare trænet med og blev kanonføde for Joachim Jericho og Niels Bjergård. Og dengang der var det jo, der lagde jeg ikke så mange mærke til det. Så havde vi nogle år med Rem Foss for eksempel, hvor vi kvalificerede os til at spille i A-gruppen, og det var også rigtig fedt. Og så var det sådan, at det tog skridt tilbage efter det. Af sikkert en masse årsager, som vi ikke behøver at komme så meget ind på her, men desværre for landsholdet. Og CM, det lyder fint nok på papir, men så god var modstanderne heller ikke. Altså, det var ikke noget, som jeg sådan ligesom
tænker, en stor titel i min karriere at vinde det. Og desværre også med hensyn til op mod Nordisk Mesterskab sidste gang, der var nogle meget svære betingelser, der blev arbejdet under. Og det er også derfor, det er rigtig fedt at være med til her. Det virker som om, at forbundet har virkelig kørt nogle ting i stilling. På en måde så er det sådan lidt overraskende som spiller at sidde her, og der er mange ting, der bare er klar, og jeg tror ikke rigtigt, at spillerne er klar til at ligesom, hvad skal man sige, det er en stor commitment lige pludselig, og nu kører det, og det skal vi lige være klar over, og folk skal ligesom også finde ud af, hvad det egentlig er, at der er målet her og sådan noget, og vi havde et godt møde i formiddags, og det er vi ligesom ved at, hvad skal man sige, finde ud af i fællesskab. Og jeg tror, det er vigtigt, som jeg snakker med Rasmus om også, ikke? Og vi behøver ikke slå noget stort op, i hvert fald ikke udad til, andet end at vi selvfølgelig går efter at vinde hver en kamp, men man må gerne have store drømme og store mål indad til, og ligesom at arbejde meget, meget ihærdigt for at nå det. Ligegyldigt om vi har 4 mål på budgettet, eller om vi har 2. Så på pressemøde, hvor man siger, at det er den sexigste sport i verden, og at man kan slå alle hold i Europa, så slår man der lidt andet sted skåret på det. Ja. Men Nikolaj, det er sådan helt seriøst. Som landsholdsspiller i midt i 30'erne, og en spiller, der har været tæt på at kvitte landsholdet, kunne jeg forestille mig efter de sidste gange, hvor det ikke var. Hvad er det så, der skal til for en spiller som dig, for at du får hvad skal man sige, lyst til at være med igen? Jamen, jeg synes, det er forkert antaget. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på at kvitte landsholdet. Jeg har altid sagt ja til kvitte landsholdet, fordi jeg synes, det var en ære at spille. Måske har min situation været lidt anderledes, men jeg synes, ligegyldigt hvad, så er det fedt at spille basketball på landsholdet. Jeg synes nu, der er nogle forudsætninger, der gør, at det ser ud som, at det godt kan blive rigtig fedt at være med. Og ligesom hvis man kommer på hold og gør sig fortjent til at være en del af det her fremadrettet, så er det noget, jeg gerne vil være med til, bare på vegne af Basketball Danmark, ligesom er med til at prøve at køre et landshold i stilling, som der kan smitte af på resten af Basketball Danmark. Er der nogen, der frygter Esben Reinholdt, så er det helt samme position, men der er nogle unge spillere. Er der nogen af dem, der bider dig i hasen, når du siger, at det er godt? Nå, ja. Jeg ved ikke, om jeg frygter. Jeg synes bare, det er positivt. Altså, lige så vel som det er at spille 7 kampe om at vinde DM, så er det der, hvor konkurrencen er størst. Det er der, det fedeste at være. Og det er fedeste at være et sted her, hvor spillerne de skubber hinanden til at blive bedre. Det er ikke noget ved at rende og være 5 gange bedre, end det man spiller overfor til træning. Det er noget ved at være næsten lige og skal kæmpe om hver eneste centimeter. Og jeg tror også, det er noget, der vil være med til at definere landsholdet fremadrettet. Det vil selvfølgelig være, at der er super stor konkurrence omkring positionen, omkring alle de ting, der vil være med til. Altså det skal være med til at gøre os bedre. Så jeg synes bare, det er fedt. Og hele tiden selvfølgelig velkommen. Jeg håber da ikke, at der er nogen, der ligesom sætter deres eget lys under skæbbe og ikke tør det ikke for sig nogen. Det tror jeg ikke, det er tilfældet. Det bliver jeg i hvert fald ikke på. Tak. Det kan også tænke mig at spørge, Nikolaj. Har du noget indtryk af de her 3 Schweiz, Østrig og Luxemburg som med? Hvor gode er de? Altså, Luxemburg, de har en god basketballkultur. Alle deres kampe, de bliver tv-transporteret, og der er forholdsvis mange mennesker. Ligaen er ikke så god. Ja. Så måske er det på papiret den letteste modstander. Det er ikke, jeg kender ikke nogen spillere fra Luxemburg, jeg kender en del spillere fra Østrig og fra Schweiz også. Og det kan man godt forestille sig, at de kunne blive lidt svært at diskutere med. Men jeg synes ikke, at det er ikke Slovenien, vi skal spille mod, eller en eller anden. Jeg tror godt, vi kan, med hårdt arbejde, der kan vi godt være en god udgangssituation til at skabe nogle gode resultater. Og selvfølgelig, altså jeg vil ikke være konkurrencemenneske, hvis jeg ikke havde tænkt, at jeg gerne vil vinde hver eneste kamp mod dem, men det startede for 2 timer siden til den første træning, ikke? Og så skal vi ligesom bygge derfra. Og så var det vigtigt ikke at sætte nogle begrænsninger til at starte med, men nu bygger vi frem mod det at kvalificere os til. Maybe PT, Nikolaj was just asking about our opponents. Maybe you could also give a little word of your analysis of the teams who are playing. Okay, to be honest,
any scout is not ready yet, so we are just concentrating to build this system here, and basically I work to learn these players here, and that has been the main focus. But of course, you need something about like Switzerland. That's a good league. There are many players playing in different leagues. One NBA player. Same thing with Austria. It's a country like there's a solid league. A lot of good league players, but also like from Austria there are players playing abroad. And basketball is that kind of a sports event that it's basically in every sports country it's played in a certain level. And same thing in Luxembourg is probably not maybe the second, or it might be the most favorite sport. So and it's surprisingly every now and then there are good players. But basically Luxembourg mostly it looks like a collection of like few players, good players, and then the team action is based on that. But at the moment I think that this challenge is just good for us. It's like a first test. Obviously there's not a lot of time, few weeks time to prepare us for the games, but we are able to make something ready. And at least we should have a good like game, like our concept should be seen in our action. Necessarily we are not able to play I'm surprised if we are able to play one play perfect 40 minutes, but at least in the beginning, one good quarter, two good quarters, and then we will see if then we will measure how well we are. And of course, as a coach, I'm looking forward. I think that we have good chance to be the first in that tournament. But in the big picture is that we should be able to play good basketball, and we should be able to show good team effort. And like in defensive, especially defensively, but also offensively. It's a long process, but we have good players, and we have some experienced players who definitely can help us stay our concept and also help our juniors play better. So I think we should have quite a good team effort now in these qualification games, and then we will see what is our result. We have all the chances to make it and win it, but it's like if you need to beat so many teams, so it's just like in mathematics, in probabilities, it's definitely we are not favorites to do it, but let's see. Do you have any other questions now? Because we're just so you know the program, these guys are actually scheduled for starting practice now almost. So if you have any quick questions for them now, we can take that now. Otherwise, there's practice down in the gym, and all of the players will be there. Some of them are being tested right now, others will be practicing. So there will be a lot of time to speak to individuals. But if you have something, maybe a few more quick questions. But Peter, on the way you want to play as a coach, not necessarily before taking this job, but the way you want to coach a youth team if you walk into a gym today, or coaching a senior team. What's your philosophies, or how do you coach, how do you want to play basketball, how do you see it being played the right way? Well, at the moment at the top level there are such good players that if you let them have space and time, they will hurt you. So basically the philosophy of like is based on defense and taking time and space away. So we are playing quite traditional sideline denial defense, which means that we want to deny the ball flow, like put pressure on the passing lanes. And then when we play on the ball defense, we want to be very aggressive. Which means that also we have to have very active team defense, because obviously you get every now and then you get beaten when you play aggressively one-on-one. And then we want to run the floor, so basically whenever we get the possession, we want to run transition. And then we add to that very like traditional triangle offense, because like there are many reasons for that. For the first reason is that it's very fundamental sound offense. So basically now when we start working with the players, we want to improve them. Thanks. Well, you can hear me if you don't see me. So basically we want to be active, and we want to have all the 12 players involved in the game. And one thing is that we have a lot of good players here, so basically we want to have such a system which supports or like all the bench players also get involved in the game. Skal vi lige løbe ud og få dem til at tænde lyset?